Assalamu alaikum rahmatullah. Туғандар қандайсыздар? Жақсыларбы, денсаулығыңдар жақшыбы? Мына сіздерге ушу қойларга витамин берген, кантип берген, ушунун бүт баарысын көрсөтүп кетейин. Мына оңолгондачы семирип, курттары өлүп, аппетит ачылып дегендей. Самандар чачылып. Кош азыр, буюрса азыр көрсөтүп кетейин. Мына. Жакшы, мына. Куйруктар эле өзүгө келип калган. Арашан, ауган, аралаш. Буюрса азыр ушуларга витамин кантип берген, ушуну көрсөтүп кетейин сиздерге. Мынаке. Bu 200 litrelik olsa gerek. Jarımı 100 olsa gerek de öyleyim değil mi? Uşuğa 100 litrege koşup veremiz. Vitamin trace dep koysanızlar gerek. Uqqanlar üçün şunday trace 100 ml. Vitamin A, D, K, V, S, T. Kıskası büt barısı var. Söğütlerine de etlerine de faydası var. Ziyanı yok etige. Söğütü östürüt. Kurtlar da öldürüt. Öte жақшыңыз. Азыр сіздерге ошо кантип бериш керек. Азыр көрсөтүп өтүп кетем. Biraz kalbarabыз. Мынаке 4 көрүнүп жатса керек. Мынаке 4 куб кетти. 50 litrege 4 kub. Kayra 4 kub. Şintip hoş. Beresleri arlaştırıp suda yana kılıp şintip бересиздер. Мен сураганым себеби ушу докторлордон, байкелерден сураганым. Ушундай кошуп бересиң дегендер. Ошол тентте кетип жатат буюрса иншалла. Жакшы. Өзүңүздөр көргөндөй. Бүт баарысы жакшы. Аке. Семирип өздөрүнө келип калышты. Ушунан кошуп берсеңиздер, зыяны жок, пайдасы бар.